NADOM ni Adom NADOM ye amene NADOM aba one ye bedi nkomo ewo wonu ahodomo abna mu akwaba ibi aboko nyame adom twede dog ho nyame adom ne ho ye pa o se ye ne bra de bia nchi asa o ma ya te o de koso and I see some be no de koso why ebusia no fe bi de chia free NADOM Herbal Center every obibia o hwe NADOM any producing nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules nafa Lady Clean nafa Lady Care NADOM garlic bitters na anafe so nafa Malamex ndwen bebre na medical aboboso maminya da gene abotre na menchire mumu na menchire bia ene ne eye anope be hya ase e de free nafa Lady Clean say net a 100% natural feminine hygiene wash NADOM yankasa and yakwa ma kotetin dua haba ni dua hini ya dia fan fidi ma ohro hwan ne kroje minu ya doctor fa kukudam e na agina fidi hu dia haba ya aye dre kama ye wie enso e da guni tu am se fefe aye dia asawa kakra den a support no ento be hwe kakra egu asawa na dia akwa me kira wo de be hya himfie ho enti sa himfie ho ekeka wo enso ba be gu ho before and after our menstrual cycle na eja wo enkaboni bi ewa himfie ho no mo a make sure say won sa ebeka nafa Lady Clean e be yi sa ha ni na e de fi ho no mo e de amount say na tip nafa Lady Clean mesre wo ko na sanye say na ti atwem ko ana se freme bia wo bia mema moto ana se car e de abrɛ wo small but mighty me say edro we dwuma e di no enye kasa tenten ese so ba koto no wa sha ase se ube yuzo enti sa himfie okeka wo enso abego se na mdi kan no before ana se after menstrual cycle na utumi se we dey enke free ho air be dey enye normal enye regular adenti na better na ye hwe han make sure say won sabeka nafa Lady Clean e be hwa boa na etu ase e dey amount even it say before and after we no person so sue that day mu to say akoramo no e bia before na wo fa afuro na do say bibia koyi ase ho no bibia chikama na so wo bia tantan so share so one no mu ndro but still na senior ho no magija na ye make sure say won sabeka nafa Lady Clean be sense so that dem sakoramo we make am person make can bebre because one shout do papa na so koto na wo sha say we use na hu say asem my sister bena kan ye no kra asem my sister bena kan ye sa enete eye nafa Lady Clean boa siesie ahemfie oyi fi ne kekan wo a ene so abegu wo ne nkamboni a aba ahemfie ho nyina edifi ho no mo edi ama wo be use nafa Lady Clean all right na mom no menu ya wo se wonom nafa X-Vein mixture and the capsules nafa X-Vein mixture and the capsules in pempina na meka se bibi hya se edan ne ho adi e woni padwane ni akai na hye ne nso se e wo moje ne mu ente wo se wutu ase menu ya so abegu ahemfie ho no ma ekeka wo insu ase bio efra ahemfie ho eba ene nkabone ene nam no kai na hye ne nso se e wo moje ne mu ente wo se wutu ase wo betu ase a obehia nafa X-Vein mixture and the capsules we so a purely herbal unkonumu wi nkonkonya akira sem bia dabi a purely herbal obenom na infection de omojemu e war system nim ni na aba besene akwenti mane de muhia combo miensa we nafa Lady Clean combo miensa nafa Lady Clean nafa X-Vein mixture and the capsules nafa Lady Clean nafa X-Vein mixture and the capsules mbenom na de war system nim na aba besene akwana afa ni we no wo de bekọ ha mecha de be hye ho na esiesie ho kama wo yo obi na sa wo de ade hye mo na ho be ye ohene a wo de gu asa wani ma na wo squeeze liquid no e de gu kama e be siesie ho fine e de ama mesra wo ban yo ba we siesie ne ho kuntan na mabonten to say he no say tie na talent wa fa ne ho set makeup no jai oba son no ankasa enye no nkwa na che so yo oba ne oba we siesie ne ho na me na hemfie ho so ye de ekoyi ntimi nua ba we siesie wo bobo de ne ho ka e wo so so bo hemfie ho no eka won mi say kan dialysis no wo mo friend say white no et na osu chempo etimi ma naturally timi ahemfie ho no mu bie woni ma me ka cho e bi ho no ma bie ba to nto ho ase a kan dialysis no etimi e ma no e basa ententina ho na enye nhwe han make sure say won sabeka nafa Lady Clean na emboa na esiesie ho no mo emfa emama wo ka nyoka ema ho fe no ema so de bi o mo aye to ring akese de show mo no sister mo nchen wo ye sign checks mo ye do mo kwa trips no o mo nchen wo so e bi ma wa ese e fatal enye se e bia be ma nso ntinkwa na wo se wo siesie wo nkasa siesie ho ma ho na mbusto confidence level what as ye wonam nti imagine se wonam pa no pay me be na kam bidwiba ahomete enguasie se social media babu ha no bia record na ho ko post na de enguasie aba entent na ho emma yare
any infections endi wunya abra NADOM Herbal Center yedi ndu papa se aba edwaman so nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules nafa Lady Clean ebetene te ede amount na emema no so mbetumi anom nafa X-Vein mixture ne capsules no ama no ayeye menua be ma ndo na dwan to me nda obedwo so the whole night 16 times 10 times and sana adeachi aden se one day year and also one so boni a e de best train nipadua no so e wo so to me da hate we so to me da sorry and why you energized o sorry and now to me say yes nipadua na sisi so why you energized wo kwa adwuma to me ye active e wo so to me da na nipadua na wankasa ho ba ne ho so enya sa wakoda kakra na wakodwon so kakra na wakodwon so esa e do how e ba betena nipadua no so enti wo so to me da ye na dwon so esi wo kwa na to me dey wo be ne de hia na se wo be fa we nafa X-Vein mixture and the capsules nafa X-Vein mixture and the capsules so benom na SCC a year udru so training me na kama e the amount UTI me che urinary tract infections but now so na tent na ho nya be ma na ye hwe han ya ba kwa show rubber and na ho mani ndu sa level na nsa mani ndu sa stage na nsa and opa ya wotimi nke make sure say onsa e be ka nafa X-Vein mixture and the capsules nafa X-Vein mixture and the capsules bi e be hwa boa na eyisa ha na efi ho e the amount so wodwon so tentem yodwon so na insufite bi anase moje bi e de kire eba ukogye fiche so kodwon so obechi machi say ye den na dwon so ne ema be ba mpo a eba kitu e bu san so felise kakra den aka ewe kire ententina ho de enye hwe han make sure say won sa ebe ka nafa X-Vein mixture ne capsules no enhwemboa na enyisa ha ni na enfi ho emfa ema se wo hwe tinsansen sintinsa mabobosi wo hwe na se bi abetena ni pedua no so a wo treat wo ho a make sure say o partner so ebe treat ne ho enya sa ebe kwa aba sa there was a time woman be frame also for your class be catch any kun so wonya infection na yem crash hye no adan also so say ni kun be ka so afa na chi enam se enya se nya no nkwa na ma obi nya infection se pant no kwa wusi na se mu a wo yi a wutumi nya se ukwa adwuma water closet enya nkwa na use dodo na use obi enya bi na akọ use a automatically wo so be den obenya bi enti no e wo so otumi catch no wo se wanu mundu anoma e bia na wo so situation ni sa nete wanu mundu sa yo ba ye bema wanu mundu na anoma o partner anom ne dia nisrew ebekwa abasa no ha no eda so ewo ho na afen so start treatment na panties no underwear no boxer shorts no eya amon sesa because se ebet now sa discharge no eya na eye esoso egu boxer shorts nim anase o panties nim te so otime sama me yesa obedu mundro na still na enko eye nafa X-Vein mixture and then the capsules nafa Lady Clean for 3 combo near for a man but me man nko a nafa X-Vein mixture and the capsules mo de we no mo nka ho be Lady Clean mo nka no ye a man nko e dia endroi enye na pharmacy shops and herbal shops I will come have a biano kwa ubenya yendroi bi atom say the chite wadrin so bian say ya wo say o menses ntumi mba ye fa beda na Adom Herbal Center e beti ne te e dia ma your number is 053 1156 556 053 1156 556 says you soon jai esi mu January entida ntin message de bia meka say wusi panties ne underwear na say anwa make sure say obeto so mama no so mu ka ho bi boxer shorts no say musi na say munsi nso enya say munsi why musi nso a eya na mato so na esiesie mbemba mu kama e de amount say na meka na enya na pharmacy shops herbal shops kwa obenya bi ato ene surprise or partner o surprise na enya boxer shorts enya handkerchief enya watch ena enya chain ko pharmacy shop na koto na fa X-Vein mixture and then the capsules na fa Lady Clean no e ka ho yoba na fa kwache no obeda wase asanda wase adawase biom number no e 053 1156 556 053 1156 556 Mrs. Senior how ni tie bia no fabeda NADOM Herbal Center na ibete ne te e dia ma onso obi won mo chase so obu ne sa na e bat 7 days say eswate a day or two na etwa eni tum obi wo ha na ya se be ye ne ya sa ye ne ho hwia enye ye obi won so amesese ne menses ba adwuma kro ntumi nkobi te matena si ontumi kra entena se so wo ha ni bi sa ha ni bi afabeda NADOM Herbal Center ye behwe na ye firi honomo e de ama obi won so ono a onyem ono so a ondu ni menopause stage na so ni menstrual cycle ne emba nti moja na emma no akwa akogu hi e de na e koso
a wo de why comfortable a wo de twemu da saa o emba o e wo me beba endidins emfa nya sresem enya agrodi fabra na Adom Herbal Center na ye hwene empel ha no ho pomasibre emfa ema ye number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 obi so beka say sabina enso ama begum ni paduane mnina se ne ha ni tie bia no me se fa beda na Adom Herbal Center e bese ne te ediama na Adom Herbal Center na yete won enka no mame nkomre na mamboatma mfa ho se pento so owi a e besa to so ye kwaba